So hello guys, welcome back to my YouTube channel Minlun Singson. Avelin na bon zawin kan lim kin win he. Tunin khwa in sei khom diu chahi le YouTube ma he sum izat earn izat mu thiam idol izat zat kilo a izat subscriber a izat sum kim a idol izat views a sum kim ham idol le views how sum ki ham ham idol la subscriber ja sum kim ham. Tudok tampi na lunggela de hi ze in channel hi. YouTube channel hi subscribe na bol lo la ya hi le. Subscribe zong in bol pi in lang. Chule bell icon yang press in the ball pi thar chen tabang video so ang ki post la nang amu an pan jing thei le tai hai la videos an ve ta wete in say in het jing ma bangwa YouTube ma sum akim eti chu ami yo si in het so khe dio he ai le YouTube hi ibola ai la bai ham YouTube chu ham bai ham ti chu asunga iptm ti chu ne het lo hil jing hin lai ne le editing nong editing nan bol teng na hlo min go jing de he chan ge hen editing song hetil boi ta khare in chule content i ma ip ki sim han lang ip ki bol le phadham ti he content hoi hol le jong he hen ki gim pi khop sen ji in asum mu pa chu chum hin ai hoin sum hi mi hen egel dan wa YouTube ma he sum more than 1000 views ho ma he $1 1000 views at $1 ham ki mu ti a he agiala le ala jong e om ji YouTube thano ma jong kit no vin that mod ta khare en hin pa chu hi lo e 1000 views a $1 kiti koi ma na mu lo he 1000 views a $1 mu o ma le tu ami YouTube ma mi crore pati gam thai thong lak gam ta tabang khat cha en chu hi lo he ati senai ga vet kinal India gam sunga he YouTube ma earning sum lo kiti hi from pen kit mala ya hin India a hin chi zat tam ta he CPHD dam chi palang he sum mu pa atam pun he chi a he ho igel to chum anabang lo de he midang gama cha hilami asum tam zemintin e ho India gama wang kata san po $1 ho ga amun dinga India ni pena 7000 8000 views ho be ni te nga ya ke ma he da na bang ati lo ai le e ho gama he ni e ho now India gam sunga he koiman 1000 views ho mai me $1 ho ga amu chu hi thei lo he jong ka lo de hen kong ka yong khai la US UK Brazil ti ho mun dang ho gam dang ho na vi la chun chlai ho awang chu na tam tho ai vet na ai la ma ho he som san yong hoi jep ji en akilang in min dang gam dang ai hoi jep te India sanga he nei ho gam awang India he hlo me ti chu ka sei no he chule more subscriber more money ti yang hen kit de hen he wa chu hi lo he subscriber tam mana chu sum tam hi kit lo hen ai ho ge la one subscriber $1 ti yang kin chu mi subscriber tam chana tas ma ya sum sa nong chu tam ham ti a ala yong kim kit subscriber khana chu $1 ti khat nga ga ge la ai la subscriber zat ani ta ha ka sum dong zat mu tan te ti a ge le yong kin ala sum mu dan chu a sei la ga ve le it's overly ads tebang mi video am khan veteng ads advertise tebang ji ho thil chu aku na bo khumin chi aku na bo khusum ki mo ahin chu masang si a chu koi man sum earn sum amu lo la he YouTube ma to ai video na vet mi channel a subscriber tam pp jong le tabang ads nei lo ads nei lo hi a hi le ads aku na bo chu sum ki mo hi je chun chi pa he en he team diu khat ka sei no me he chi ads hong do ji na yong he le na phone chu na YouTube channel chu monetization ni ki bol kit lo ai le chong chu thei ki lo monetize ni ki bol zo ting ta le bo ads ho yong chu hong thei kin ten cha aku na chu sum money earn na bol thei ding ti chu hong hi pan web kit na lai de he chile na content nong chu na channel na chi pi content khat na chi pi pi hoi ta na chi pi kit na chu cha bo chu monetization nong chi kit thei ji YouTube inen ta san lo de ti lo thil dang na bol khom le na bol ai la vlogs ai la vlogs hian ai lo le technical lang ham na bol ai la chu technical photography lang ham ai lo pi ham lang chu content khat chu na chi pi ai la cha chu monetize hi na diong chu bai lam zo hen hi yong hi thei pian de ai la tu ai YouTuber sin dinga DSLR khat be nei anga ya ti ki dong hi ki du hen lungim naw ka DSLR kyo se he tu angai ki tapu ne ke gel dan ken ka he dan ji chu DSLR he angai kho mo nge ti nei le ku mi YouTuber sa tam zo DSLR nei lu na loi mai the a hen na thi man bol the ya hi le ai ho dinga chu phone o ma yong tu lai smartphone hong hoi thei tan smartphone camera so yong aman dan he na editing so bol dan na thi ma ai le nang dinga chu YouTube ma video so ga sim dan nang chu bai lam the he ki ne ti yong chu phone na ai dan he na he le nang jong na ki bol thei tan ti ho lang chu he tu ne ding sei naw chu chan chui tan ten he thim lo o ma yong la ke tu ki tin comment en bol wen lang channel he like na bol la like ne bol pen lang chu le subscribe na bol lang subscribe na bol jok ten la bell icon ko ma men tin bell icon na press na bol chen tabang video so ong ki post le na mu jing thei ta len ki mu ki ka wen dam se ta